Lecture material number 14 under ILMS BU MA in Santali semester 2nd course paper number SNT 204 CBCS Santal Culture Bakhen prepared by Ratan Hindon. Goj gur tel nahan ar bhandan joho goj hor nyutum te bakhen. Johar de endo am goj akan gur akan de endo mocha perej mayang tahekan bohog perej toroj tahekan nai da guti asa tele umkan nalkan kan kanale am ho sarare samudre umko nalka ko am mok ko mukut ko am uai sate uai kudam alom tahe ko rebet ko am tala ora asor tem hej ko seter ko am gosai johar. Ado marang sen arhong nongka johar gosai am soj akan bhindar akan hor bohog perej toroj lutur perej mayam tupunai ghat da re ket mele narka ket mele tobe khan gosai ale ho tobe khan gosai jiti hasate nai da gada da dadi da ahar da pukri da re ko nalka ko kanale tobe khan gosai des tala disom tala pira tala re murmu ko diri chaura nai napit hoyo tala tala kanale gosai johar.